دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. бо ҳадафи таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, ҳифзи ҳуввияти миллӣ ва арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихор ва мероси ғании маънавию фарҳангии халқи тоҷик, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ташаббуси таърихиву фарҳангиро роҳандозӣ намуданд. тазаккур бояд дод ки иқдоми мазкур идомаи мантиқии сиёсати давлатдории миллӣ ва сиёсати хиратмандонаву дурандешонаи пешвои муаззами миллат буда, дар шароити мураккаби ҷаҳони муосир ба ҳифзи пояҳои маънавӣ, таърихӣ ва тамаддуни миллат равона гардидааст. дар робита ба ин, имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо як зумра аз бостоншиносон, таърихнигорон, фарҳангшиносон ва дигар намояндагони илму адаб вохӯрӣ анҷом доданд. дар мулоқот масъалаи бунёди маҷмӯаи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ дар шаҳри душанбе мавриди муҳокима қарор гирифта, иштирокдорон аз иқдоми навбатии муҳтарам Рустами Эмомалӣ истиқбол карда, роҷеъ ба он фикру андешаҳои худро баён доштанд. ин иқдом нишони арҷгузорӣ ва эҳтироми хоса ба шахсиятҳое мебошад ки дар тӯли таърих барои озодӣ, истиқлол, давлатдорӣ ва рушди фарҳанги миллӣ хизматҳои беназир анҷом доданд. маҷмӯаи мазкур на танҳо як иншооти меъморӣ, балки як фазои рамзӣ ва маънавӣ хоҳад буд, ки дар он гузашта, имрӯз ва ояндаи миллати тоҷик ба ҳам мепайванданд. ин макон ба зиёратгоҳи умумихалқӣ табдил ёфта, ҷои андеша, ибрат, худшиносӣ ва тарбияи ватандӯстӣ мегардад. ин ташаббус паёми равшан ба ҷомеа ва махсусан ба насли ҷавон аст. миллати тоҷик бо таърихи худ ифтихор дорад, решаҳои худро мешиносад ва бар пояи худшиносии миллӣ роҳи ояндаи дурахшонро интихоб мекунад. паём сухан нест, амал аст. созандагӣ нишони рушди миллат. аз таҳкурсӣ то натиҷа симои нави меҳан. вусъати корҳои созандагӣ дар кишвар. баландшавии нафақа, иҷрои амалӣ ва саривақтии дастурҳои паёми президенти кишвар. паём нақшаи дақиқи зиндагии шоиста барои ҳар як шаҳрванд. саноат муҳаррики рушд, саноати кунунӣ ҳадафи стратегӣ, корхонаҳо ҷойҳои кории иқтисодӣ қавӣ, аз паём то истеҳсолот қадам ба фардо, фаъолияти босамари корхонаҳои истеҳсолӣ дар Бадахшони кӯҳӣ. кишоварзӣ асоси амнияти озуқаворӣ, захира кафолати субот. майдонҳо, ҳосили фаровон, амборҳои муосир аз заҳмати деҳқон то дастархони мардум. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. зиёд намудани нафақа сарфи назар аз таъсири буҳронҳо аз афзалиятҳои сиёсати иҷтимоии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар беҳтарнамоии шароити зиндагии мардум маҳсуб меёбад. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар кишвар ҳамасола маоши вазифавии кормандони соҳаи буҷетӣ ва нафақа баланд бардошта мешавад ки ин иқдом дар коҳиши сатҳи камбизоатӣ ва таъмини некуаҳволии мардум мусоидат менамояд. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ дар сатҳи таворруми соли 2025 вале на камтар аз 15% аз андози муқарраршудаашон зиёд карда мешаванд, таъкид намуданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём.
از جانب اساتید صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تبلیغات مشخص اندازه شده ایستاده است. اندازه نفقه‌گیران از جمله نفقه‌های سقوطی، مهنتی، اجتماعی اینچون علاوه بر برنامه‌ها در اساس مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقوطی و دولتی از 1 سپتامبر سال 2026 اندازه نفقه آنها 15%، یعنی از اندازه مقرر گردشان 100 زیاد کرده می شوند. در شرایط زیاد شدن بحران‌های جهانی، اقدام زیاد نمودن نفقه از افضلیت‌های سیاست اجتماعی رهبر دولت در بهترنمایی شرایط زندگی اهالی ارزیابی می‌گردد. از سال 2020 تا این جانب در اساس فرمان‌های پرزیدنت تاجیکستان اندازه نفقه شهروندان یعنی 6 مرتبه زیاد گردیده است. اگر ما قیاس کنیم در حساب اندازه میانه نفقه شهروندان یعنی از سال 2020 یعنی 320 سوم تشکیل میداد، در سال 2025 یعنی با 515 سومی برابر گردید، یعنی 60% اندازه نفقه شهروندان زیاد گردیده است. اندازه نفقه زمینوی از 207 سومانی سال 2020 و 357 سومانی در سال 2025 برابر گردید، یعنی اندازه نفقه زمینوی در این مهلت 70% یعنی از میانه مقرر گرده زیاد گردیده است. پیشرفتی با صورت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانات‌های ذهن سنی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده و منبع ایلواگی رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شوند. با مقصد آسان‌تر نمودن خدمت‌رسانی‌ها و تصدیق بی‌خوف شخصیت نفقه‌گیران، اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه شناخت چهره را به راه مانده است. در برنامه به قید گرفته نفقه‌گیران طریق شناخت چهره امکان می‌دهد که خدمت‌رسانی به نفقه‌گیران بهتر گردیده با رشد و بلند برداشتن نظام خدمت‌رسانی‌های ساحه مساعدت نماید. با حالت 1 январи سال 2026 شماره عمومی نفقه‌گیران در شهر دوشنبه 84659 نفر را تشکیل می‌دهد. مبلغ عمومی طلبات نفقه با در نظر داشت اندوخت نفقوی و کمک پولی‌ها در 12 ماه سال 2025 632 میلیون و 263 هزار و 97 سومانی را تشکیل می‌دهد. شهر دوشنبه اولین شده فهرست یگانه نفقه‌گیران پایتخت را به نظام معاصر رقمی کنونی گذرانیده، از نو به قیدگیری تمام نفقه‌گیران را طریق شناخت چهره عملی نمود. به قیدگیری نوی نفقه‌گیران نظام معاصر شناخت چهره بوده، تجربه نو در این سمت نباشد که به زمینه حقوقی و اقتصادی نفقه‌گیران مساعدت می‌نماید. در شهر خوروغ نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2025 جنببست گردید. تاکید گردید که سال 2025 سرعت رشد عمومی مجموع محصولات ولایت در سطح 108.2% تامین کرده شد. تفصیلات در گزارش نوبتی. سال 2025 در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با نتیجه‌های نظررس جنببست گردید. قید گردید که سال 2025 حجم عمومی محصولات داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان به 3 میلیارد و 18 میلیون سومانی و سرعت رشد واقعی آن در سطح 108.2% رسانیده شد. در زمینه رشد ساحه‌های اقتصادی ولایت در سال جاری مزد میانه مهنت کارمندان ساحه‌ها افزایش یافته آن 2313 سومانی را تشکیل می‌دهد که نسبت همین دوره سال گذشته 320 سومانی زیاد شده است. نقشه قسم درآمد بودجت ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2025 با در نظر داشت انداز اجتماعی غیر بودجتی 104.3% اجرا گردیده به جای 271.8 میلیون نقشه پیش بینی شده به بودجت مبلغ 283.4 میلیون سومانی وارد شده است که نسبت به نقشه 11.6 میلیون سومانی زیاد می باشد. اجرای نقشه قسم درآمد بودجت ولایت از روی درآمد خودی در سال 2025 به اندازه 106.3% تامین گردید. در دوره هدف چهارم استراتژی اوید به صنعتی کنونی با سرعت مملکت، حجم مجموع محصولات صنعتی ولایت در سال 2025 به 336.4 میلیون سومانی رسانیده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 29.3 میلیون زیاد می باشد.
дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 13 нерӯгоҳи барқи обӣ дар маҷмӯъ бо иқтидори 62,5 мегаватт фаъолият менамоянд ки талаботи аҳолиро бо нерӯи барқ 97% таъмин намуда истоданд. Қайд гардид ки бо дастгирию таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди вилоят нақби мошингузар бо дарозии 3400 метр дар ноҳияи Дарвоз, пули мошингузар дар шаҳри Хоруғ бо дарозии 200 метр ва ба таври фосилавӣ 3,7 километрро 550 метр долони зидди тармавӣ ва пули мошингузар бо дарозии 82 метр мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. яъне имконият барои рафту омади шаҳрвандон ва интиқоли молу маҳсулот беҳтар шуд. ворид шудани техникаю мошинолоти кишоварзӣ ба беҳшавии имконияти техникии хоҷагиҳо, васеъшавии майдони кишт ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намудааст. дастгирию таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар ва рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии вилоят ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, зиёдшавии номгӯи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва беҳшавии зиндагии мардум мусоидат намудааст. котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва раҳбарияти вилоят рушду пешрафти соҳаҳои гуногунро ба дастгирию таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марбут донистанд. таҳкими созандагиҳо, омодагии сатҳи баланд ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва афзун гардонидани дастовардҳо дар соли 2026 таъкид карда шуд. имрӯз шаҳри Бухтар ба марҳилаи нави рушд ворид шуда бо корҳои густурдаи ободониву созандагӣ симои худро куллан дигар мекунад. ин пешрафтҳо шаҳодати талошҳои пайваста ҷиҳати фароҳам овардани зиндагии шоиста ва ояндаи дурахшон барои сокинон мебошад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. симои шаҳри Бухтар сол то сол тағйир ёфта бо биноҳои муосир, роҳҳои нав, иншооти хизматрасонӣ ва фазои зебои шаҳрнишинӣ ба як макони ҷолибу диданӣ табдил меёбад. амалишавии нақшаҳо дар самти бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашнҳои дар пеш истода нишонаи равшанӣ, таваҷҷӯҳ ба беҳбудии сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. дар баробари таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 270 иншооти ҷашнӣ ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳр ки ҳамаи самту соҳаҳои гуногунро дар бар мегирад, масъулин дар ҳамкорӣ бо сокинону соҳибкорони ободгари шаҳр баҳри боз ҳам мукаммалсозии инфраструктури маҳал аз иншоотҳои ба нақша гирифташуда то ин дам 245 иншооташро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. яке аз самтҳои калидии рушди беҳсозии соҳаи роҳу нақлиёт ба ҳисоб меравад. танҳо дар соли 2025 наздик ба 4 километр роҳҳои ҳудуди шаҳр мунфарш гардидаанд. ин раванд дар соли ҷорӣ идома ёфта, масъулин мақсад доранд ки боқимонда роҳҳои таъмирталабро пурра мунфарш намуда, кӯчаю хиёбонҳоро таҷдид ва мутобиқ ба талаботи замони муосир навсозӣ кунанд. дар баробари рушди инфраструктур ба соҳаи таълиму тарбия низ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир мегардад. бунёд ва таҷдиди муассисаҳои таълимӣ, фароҳам овардани шароити муосири таҳсил ва муҳити солими омӯзиш барои насли наврас аз самтҳои афзалиятнок ба шумор меравад. ин ҳама ба тарбияи насли соҳибмаърифату ватандӯст заминаи устувор мегузорад. дар баробари корҳои ободонӣ, ҳифз ва муаррифии фарҳанги миллӣ низ дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор дорад. растаи ҳунармандон ки дар маркази шаҳр фаъолият мекунад, ба макони ҷолиб барои сокинон ва меҳмонон табдил ёфтааст. ҳунармандони маҳаллӣ маҳсули эҷодидастони худро ки таҷассумгари урфу анъана ва тамаддуни кӯҳанбунёди миллати тоҷик мебошад, ба сайёҳон ва дӯстдорони фарҳанг пешниҳод менамоянд. ҳадафи ниҳоии ҳамаи ин тадбирҳо фароҳам овардани шароити арзандаи кору зиндагӣ барои сокинон ва табдил додани Бухтар ба шаҳри ободу зебо, муосир ва ҷолиб барои зиндагӣ ва сайёҳон мебошад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати Файзулло, шаҳри Бухтар, барои барномаи ахбор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри фароҳам овардани зиндагии шоиста ба аҳолӣ таҳкими инфраструктури деҳот пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ менамояд. дар ҷамоати деҳоти Овчи Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров давоми 4 сол 117 иншооти нав сохта, роҳҳои байни маҳалҳо мунфарш гардида, биноҳои маъмуриву хизматрасонӣ фаъолияти пурсамар доранд. гузориш дар ин хусус.
جماعت دیهات اوفچقلچه نوحه باباجان غفورов در دوام چند سال آخر با تشبث و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با منفرش راه بین دیهات، بنیاد پایه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و بناهای معموری انشاءات تعیینات گوناگون آباد شده در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی که بنیاد تعمیر و نوسازی 117 انشاءات را در بر می‌گرفت تا امروز پورا اجرا شده، باز علاوه نقشه چهاربینی‌های بنیادکاری آبادی عملی می‌شود. حالا در جماعت دیهات اوفچقلچه برای خدمت‌رسانی به اهالی، مرکز سلامتی، مؤسسه خصوصی طبی و طبابتی، کارگاه دوزندگی، میدان و تالار ورزشی، 3 مؤسسه تا مکتبی با فراگیری زیاده از 400 نفر کودکان، مؤسسه‌های تعلیمی، مرکزهای سودا، خدمت‌رسانی فعالیت پرثمر دارند که این وسیله فراهم آوردن شرایط خوبی کار و زندگی به اهالی رشد دیهات ارزیابی می‌گردد. در سیخ دوزندگی زنان خانشین با کار تامین شدند. مرکز طبی خصوصی، طبی روشن، دکتران، طبیبان، کارمندان خرد طبی با جایهای کاری دائمی تامین گردیدند. کتابخانه خصوصی در اینجا فعالیت میبرد که این برای بلند برداشتن معنویات اهالی خیلی مساعدت مینماید. تدبیر نیک و سازنده که در جماعت دیهات اوفچقلچه عملی می شود، دست جمعانه سهمگذاری اهالی و صاحبکاران در آبادی منفرش راهها می باشد. بعد نوسازی راه بین دیهات از مرکز جماعت تا مرکز ناحیه، مرحله آبادی راه بین دیهه ها، کوچه و محله ها ادامه یافته، دوام 2 سال بیش از 20 کیلومتر کوچه ها منفرش اساسی کرده شدند. برای آسیب ندیدن فرش راه مهلت دراز استفاده در شفت راه جویبارهای آبگذر تشکیل یافتند. تا جشنگیری 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باز هم کارهای آبادانی را وسعت بخشیده برای آبادی جماعتمان، دیهاتمان، جمهوریمان و ناحیه‌مان نقش خود را می‌گذاریم. با تاکید مسئولین در برابر اجرای حجم زیادی کارها بهر رشد آبادی دیهات از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اعلان شدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ساکنان دیهات را روح بلند و برای اجرای نقشه‌های نو هوسمند نمود. و سال روان نیز در جماعت دیهات اوفچقلچه کارهای بنیادکاری و سازندگی باز هم تقویت بخشیده می شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، نوحه باباجان غفورov، اخبار. در دایره اعلان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت و عملی سازی این اقدام در شهر و ناحیه‌های ولایت بدخشان کارگاه و کارخانه‌های نو صنعتی بنیاد و برقرار کرده می‌شوند. سال 2025 با دستگیری حکومت کشور و سهم صاحبکاران و سرمایه‌گذاران در ولایت 52 انشاءات نو صنعتی بنیاد شد که حالا فعالیت نظررس استحصالی دارند. گزارش در این خصوص. در دایره دستگیری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری صاحبکاران بدخشان در سمت رسیدن به رشد اقتصاد و بنیاد و برقرارکنی کارخانه و کارگاه‌های استحصالی جهت بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم به دستاوردهای نظررس نایل گردید. با اعلام گردیدن هدف 4 استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور و جلب سرمایه زیاد داخلی و خارجی برای افزایش استحصال محصولات عوض‌کننده وارداتی به صادرات نگرانیده شده زمینه گذاشته شد. صنعت کنونی با سرعت کشور امروز یکی از 4 هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته. در پرتو این اقدام امروز در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان صاحبکاران محلی سهمگذاری می‌کنند. در دایره اعلام گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت و بهره عملی سازی این اقدام فعلا در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان 188 کارگاه و کارخانه صنعتی با بیش از 1150 جای کاری فعالیت دارد. سال 2025 در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجموع 54 کارخانه و کارگاه استحصالی بنیاد و مورد استفاده برای قرار داده شدند که در نتیجه برای 320 نفر جای نو کاری مهیا گردید. حجم استحصال محصولات صنعتی ولایت باشد به 336 میلیون سومانی رسانده شد که نسبت سال 2024 و مبلغ 29.2 میلیون سومانی زیاد است. با مقصد تقویت بخشیدن به روند صنعت‌کنونی ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2026 به حالت حاضر 32 عدد کارخانه و کارگاه‌های استحصالی که علاقه سرچشمه مبلغ گذاریشون معین شدگی است
با نقشه گرفته شده است. طول 3 سال اخیر در دایره برگزاری فورум بین‌المللی پامیر اینوست 166 سازشنامه با مبلغ 4.3 میلیارد سومانی به امضا رسانیده شدند که از این 97 شرطنامه با مبلغ 2.5 میلیارد سومانی به ساحه صنعت راست آمده است. با نظرداشت این نقشه گرفته شده است که تا سال 2030 باز زیاده از 100 کارخانه صنعتی عاید به کارکرد محصولات داخلی از جمله معدن‌های کوهی بنیاد کرده شود. این برای با ثمر استفاده بردن زمین و زیاد نمودن استحصالات در ساحه رستنی پروری، کارکرد میوه و سبزیجات، محصولات چاروا و گیاه‌های شفابخش نیز مساعدت می‌کند. در ناحیه فرخار اهل زحمت معرکه کشت کارتوشکاро در موسم امسال آغاز بخشیدند. طبق نقشه خوجگیداران در میدان 368 گکتار زمین باید کشت این نوع زراعت را به راه مانند. با استفاده از باد و هوای مساعد، انتخاب تخمی‌های خوش‌صفت و توصیه عالمان و متخصصان تا امروز در میدان بیش از 70 گکتار کارتوشکا کشت گردیده کارها در این سمت مرام تازه دارند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. имрӯзҳо аҳли заҳмати ноҳияи фархор машғули кори саҳро буда талош варзида истоданд ки баробари дигар номгӯи зироати кишоварзӣ ҳамзамон кишти картошкаи барвақтиро бо риояи талаботи агротехникӣ ва интихоби тухмиҳои хушсифат сари вақт гузаронанд. ин навбат кишоварзон бо истифода аз боду ҳавои мусоид, техникаву мошинолоти кишоварзӣ, усули анъанавӣ, интихоби тухмиҳои алосифати ба иқлими ноҳия мутобиқ, маъракаи кишти картошкаро дар заминҳои ихтиёрии худ ба роҳ монданд. таъмини бечунучарои дурнамои кишт ва васеъ намудани майдони кишти картошка нисбати солҳои қаблӣ аз ҳадафҳои аввалиндараҷаи хоҷагидорони ноҳия маҳсуб меёбад, зеро онҳо ҳамасола дар натиҷаи заҳмат ва гирифтани ҳосили хуби ин зироат даромади хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. тибқи дурнамуд дар ноҳияи фархор ҳамасола дар майдони 368 гектар кишти картошка гузаронда мешавад ки то имрӯз кишоварзони ноҳияи фархор дар майдони 70 гектар кишти картошка гузаронидаанд. кишоварзони ноҳияи фархор аз боду ҳавои мусоид истифода намуда то охири моҳи январ ният доранд ки бо истифода аз техникаи кишоварзӣ кишти картошкаро ба анҷом расонанд. ба назари мутахассисони соҳаи кишоварзӣ риояи дурусти талаботи обмонӣ ва нигоҳ доштани масофаи байни қаторҳои растанӣ тақозо мегардад ки ин омил низ ба фаровонҳосилӣ замина мегузорад. азбас ки мо ки дар гармӣ ҳастем бояд байни қаторҳо 65-70 сантиметр бигирем. картошка растанӣ салқини дӯст мебошад, яъне ки ҳарорат то 30-32 градус агар гарм шид, картошка дигар кор намекунад, фотосинтез иҷро намешавад. агар ҳаво мисол дар тобистон 50-55 дараҷа ки гарм шид, мо чӣ қадар вақте ки коркард байни ниҳоло мекунем, чиқир мекунем, хока дар вехи ҳами теб мекунем, яъне ки берун 50 градус гарм мешава, вехи растанӣ картошка 27-28 дараҷа гарм мешава ки ин картошка барои мо ҳосил дода метавонад. дуюм роҳҳои салқин нигоҳ доштани картошка и об мондан. картошкаро 10-12 маротиба бояд мо об монем. хоҷагидорони ноҳияи фархор мақсад доранд ки бо истифодаи самараноки заминҳои корами обӣ ва риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ ба гирифтани ҳосили баланд ноил гардида сатҳи рӯзгори хешро беҳтар ва бозори истеъмолиро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин намоянд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. кишоварзони вилояти суғ дар баробари таъмини талаботи ҳаррӯзаи бозор раванди захира намудани маҳсулоти кишоварзиро дар амбору сардхонаҳо тақвият мебахшанд. дар вилоят барои захираи маҳсулоти кишоварзӣ 50 сардхонаи замонавӣ, бештар аз 100 анбори калон ва ба миқдори зиёд анборҳои хоҷагиҳои деҳқонию шахсони алоҳида истифода мешаванд. маълумоти бештар дар гузориши навбатӣ. кишоварзони вилояти суғ ки бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозори дохилии заминро самараноку оқилона истифода мебаранд, ҳамасола ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд менамоянд. бо таваҷҷӯҳ ба таъкидҳои доимии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба захираи молу маҳсулот барои давраҳои минбаъда, хоҷагидорони вилояти суғд асосан аз имконияту иқтидорҳои амбору сардхонаҳои замонавӣ ки таи солҳои охир бунёди онҳо вусъат ёфтааст, васеъ истифода мебаранд ва аз ин ҳисоб бозори истеъмолиро дар фаслҳои зимистону баҳор бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин менамоянд. ҳамасола дар амбору сардхонаҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят дар ҳаҷми зарурӣ маҳсулоти кишоварзӣ захира карда мешавад. иқдоми мазкур имкон медиҳад ки самари меҳнати деҳқонон дар амбору сардхонаҳо беталаф нигоҳ дошта шавад.
ҳамзамон дар ҳолати афзоиши талабот асосан фаслҳои зимистону баҳор ки маҳсулот барои фурӯш ба бозор бароварда мешавад, арзиши он мӯътадил хоҳад буд. дар вилояти Суғд барои захираи маҳсулот 50 сардхонаи замонавӣ, бештар аз 100 анбори калон ва ба миқдори зиёд анборҳои хоҷагиҳои деҳқонию шахсони алоҳида истифода мешаванд. ҳоло дар ин анбору сардхонаҳо дар ҳаҷми зарурӣ пиёз, картошка, сабзӣ, ангур, хурмо, биҳӣ, себ, анор ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ захира карда шудааст. дар ҳолати афзоиши талабот маҳсулоти захирашуда ба фурӯш бароварда мешавад. дар ноҳияҳои айнӣ кӯҳистони Мастчоҳ, Деваштиш ва Шаҳристон бошад, дар баробари сардхонаҳои замонавӣ барои нигаҳдории картошка ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ анборҳои зеризаминӣ истифода мешаванд. ба гуфти мутахассисон дар ин гуна анборҳо таркибу сифати табиӣ ва намуди маҳсулот хуб нигоҳ дошта шуда, дар чунин шароит нигоҳ доштани он хароҷоти зиёдатиро аз байн мебарад. дар анборҳо дар тахонаҳои сокинони ҷамъиятҳои деҳоти Муҷун, Росровод, Ваҳдат, Исмоил Сомонӣ ва Далёни боло захира карда шудааст ки давра ба давра мунтазам бозорҳои истеъмолӣ ба бароварда мардумро, сокинони шаҳру ноҳияҳоро бо маҳсулоти хеш таъмин менамоем. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд як қатор иқдомҳои соҳибкорон ва татбиқи лоиҳаҳо оид ба бунёди сардхонаҳои замонавӣ амалӣ мешаванд ки нигаҳдории ҳаҷми калони маҳсулотро пешбинӣ менамоянд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. дар шароити рушди ҷомеа ва афзоиши талабот ба захираҳои энергетикӣ ташаккули муносибати масъулона ба истифодаи нерӯи барқ ҳамчун омили муҳими устувори зиндагӣ аҳамияти бештар касб мекунад. шаҳри мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. бо баланд гардидани дарки масъулияти шаҳрвандӣ, сокинони кишвар ҷиҳати истифодаи мақсаднок ва самараноки нерӯи барқ тадбирҳои амалӣ меандешанд. дар ин раванд аҳолӣ ба кам кардани истифодаи бемавриди техникаи маишии барқӣ аз ҷумла қандилҳои сермасраф, кондитсионерҳо ва дигар таҷҳизоти рӯзгор таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ба ин васила истифодаи нерӯи барқро ба танзим медароранд. зеро ба назари коршиносон истифодаи дурусти таҷҳизоти барқӣ яке аз омилҳои муҳими таъмин устувории шабакаҳои барқ ба ҳисоб меравад. дар ҷамъияти шаҳраки дӯстӣ оиди самаранок истифодабарии қувваи барқ дар маҳаллаҳо суҳбату вохӯриҳо гузаронида истодаем ки мардуми мо аз печкоҳои аловӣ, аз маводҳои сӯзишворӣ истифода мебаранд. ин аз он нишон медиҳад ки сокинони мо дар фасли тобистон барои гузарондани зимистон тайёрии ҷиддӣ дида буданд. имрӯзҳо бемамоният зимистонро пешсар карда истоданд. сокинон бо дар назардошти эҳтиёҷоти воқеии рӯзгор аз истифодаи беҳудаи нерӯи барқ худдорӣ намуда ба сарфаи он таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. ҳамзамон ҷалби манбаъҳои алтернативии нерӯи барқ аз қабили истифодаи нерӯи офтоб ва дигар технологияҳои муосир тадриҷан мавриди таваҷҷӯҳи аҳолӣ қарор гирифта ҳамчун роҳи самараноки коҳиш додани эҳтиёҷот ба нерӯи барқ арзёбӣ мегардад. оилаҳои мо калон ҳастанд, аз се оила иборат аст. дар ҳар як хонамон печка ҳастанд, мо истифода мебарем. нонро, хӯрокро, ҳамаи ин чизҳоро мо дар чакдони аловӣ, дар дегдончаи аловӣ бо ҳезум ки таъмин ҳастанд истифода мебарем. қувваи барқро танҳо барои рӯшноӣ, барои тамошо кардани ин оинаи нилгун ва дарзмол кардан ва либосҳои мактабии фарзандонамон истифода мебарем. коршиносон таъкид мекунанд ки дар шароити афзоиши аҳолӣ, коргоҳу корхонаҳо ва болоравии талабот ба нерӯи барқ аз ҳар як истифодабаранда масъулияти баланд тақозо мешавад. дар ин замина худдорӣ аз истифодаи дастгоҳу таҷҳизоти сермасраф, истифодаи маводи сӯхти дар мавсими тобистон захирашуда, гарм нигоҳ доштани манзил бо воситаҳои алтернативӣ, инчунин омода кардани хӯрок бо истифода аз маводи сӯхт метавонад ба коҳиши сарбории шабакаҳои барқӣ мусоидат намояд. аз ҳар як сокин даъват ба амал меорам ки нерӯи барқе ки имрӯз ба мо дода истодан онро самаранок оқилона истифода барем. махсусан таҷҳизотҳои барқие ки нерӯи барқро зиёд масраф менамоянд, онҳоро истифода набаранд, чунки то якним моҳи дига фасли зимистон дар пеш аст ва мо дар он рӯз бебарқ намонем ва хонаҳои мо равшан ва гарм бошанд ҳамеша. дар маҷмӯъ истифодаи самараноки нерӯи барқ дар ҳар як хонадон на танҳо ба таъмини устувории соҳаи энергетика мусоидат мекунад, балки ба
баланд гардидани фарҳанги энергетикӣ ва беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ низ замина мегузорад. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری حجت مهم و راهنمایی است که به رشد منبعده تمام ساحه‌ها مساعدت می‌نماید. طی 10 سال اخیر یعنی در دوره تطبیق دو برنامه میان مهلت رشد کشور که مرحله‌های فاصلوی اجرای استراتژی ملی رشد تا سال 2030 را در بر می‌گیرند، به خاطر رسیدن به هدف‌های استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی اقدامات مهم و ثمره بخش عملی کرده شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش منصور جلال. یکی از نکته‌های محوری مسئله معرفی و شناخت تاریخ تمدن اوریایی دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی جهتی در پایتخت کشور شهر دوشنبه بنیاد نمودن کانون یعنی مرکز تمدن اوریایی و مرکز بین المللی نوروز می باشد. تشکیل این مرکزها امکان می دهد که بار دیگر و به طور شایسته ملت تاجیک چون میراثبر یگانه تمدن اوریایی در منطقه معرفی شود. محققان و دانشمندان اکادمی ملی علمها در رابطه با این در زمینه پژوهش‌های علمی اثرهای بنیادی تالیف نموده مخزن مرکزهای مذکور را غنی خواهند کرد. این مرکزها سهم تاجیکان را در تشکل و رشد تمدن منطقه و جهان به طور شایسته انعکاس نموده توجه میلیون‌ها هواداران تاریخ و تمدن ما را جلب می‌نماید. در رابطه با تشبث‌های تاجیکستان در مسئله حفظ پیریخ‌ها معرفی دستاوردهای کشور در عرصه بین المللی در سطح ضروری مورد آموزش قرار دادن علم‌های کریاسفر راهبر دولت در پیام پیشنهاد نمودند که مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌ها با مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی انستیتوت آموزش پیریخ‌ها و کریاسفر اکادمی ملی علم‌ها تبدیل داده شود. در ادامه همایش عالمان و محققان دایر به مسئله‌های افضلیت‌ناک رشد علم، تحکیم پایه‌های اقتصاد ملی، تقویت امنیت اجتماعی، استفاده تکنولوژی معاصر، رشد رقمی کنانی، اینچنین نقش علم در حل مشکلات زمان معاصر اندیشه‌رانی نمودند. تاکید شد که جامعه علمی باید در همبستگی با نهادهای دولتی جهت تطبیق هدف‌های استراتژی کشور و تأمین رشد استوار مملکت فعالانه سهمگزار باشند. در جمهوری تاجیکستان برگزاری همه‌ساله آزمون جمهوری علم فروغ معرفت مهمترین وسیله با اعتماد زمینه‌گذار در سمت آماده‌سازی متخصصان و رشد با سرعت علم و تکنولوژی معاصر دانسته می شود. در شهر کلاب نیز سال تا سال شماره اشتراکچیان و غالبان آزمون‌های جمهوری را به افزایش دارد. ساکن شهر کلاب فریزه عیسایی‌وا در سال 2025 با پیشنهاد دستگاه اختراع کرده خود غالب دور جنبسته آزمون گردید. گزارش در این خصوص. فریزه عیسایی‌وا غالب آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در سال 2025 است. از آوان نورسی هوسمندی بیشتر به آموزش فن‌های دقیق او را وادار نمود که بعد ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی تحصیل را در دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی ادامه دهد. او در فاکولته شیمیا و بیولوژی دانشگاه دوام 5 سال تحصیل کرده پس از ختم از روی اختصاص شیمیا و بیولوژیا در زمینه ماجستری تحصیلش را ادامه بخشید. در این ایام با توصیه و راهنمایی استادان و دانش و تجربه اندوخته‌اش در نامیناسیون اختراعکاری و نوآوری آزمون جمهوری شرکت نموده غالبیت به دست آورد. دستگاه اختراع نموده او برای استفاده در فعالیت خواجگیداری روانه گردیده است. اختراعاتی که من برای مردم پیشنهاد کردم این دستگاه شستشوی غلطانه می باشد که با کارهای جامعه کمک اولین درجه خود را می رساند. دستگاه ما می تواند هم در مدت کوتاه و هم با صفت غلطانه را شسته به مردم پیشنهاد نماید. من در دور جمهوری سزاوار جای اول گشتم چون که دستگاه من صاحب نخست پتنت و اینچنین پتنت اوراسیایی را صاحب گشته بود. از همین سبب توانست که جای اول را سزاوار گردد.
барои таъмини шароити муносиби таҳсил, омӯзиши илмҳои дақиқ ва гузаронидани тадқиқотҳои гуногуни илмӣ дар донишгоҳ шароити мусоид фароҳам оварда шуда, озмоишгоҳҳои муҷаҳҳазонидашуда бо аёният ва дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ амал менамоянд. устодон низ бо назардошти донишу истеъдоди шогирдашон Фариза Исоеваро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, роҳнамоии онҳо барои иштироки фаъолона дар озмун натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. ҳамасола маблағҳои зиёд ҷудо шудааст дар ин самт. ин шавқу завқи дигар донишҷӯёнро бедор кардааст ки ҳавасманд шуда ба ин самт барои ҷойҳои ифтихориву ҷойҳои намоён ишғол кардан кӯшиш саи беандоза мекунанд. соли гузаштаам дар ин самт Фаридуни Бобоҷон дар ҷои сеюм дар ҷумҳурӣ аз номинатсияи химия ҷой гирифта буд ва дар доираи ин барнома яъне 20 сола омӯзиши имлои фанни дақиқ ва риёзӣ 6 озмоишгоҳ дар донишгоҳи давлатии Кӯлоҳ махсусан факултети химия биология таъсис дода шудааст ки бо шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гаштанд. аз санои илмҳои дақиқ мо мушкилӣ дар ин самт надорем. айни замон Фариза Исоева зиндагии мустақилона дорад. ҳамсараш Аминҷон Назаров омӯзгори ҷавон ва ҳамзамон донишҷӯи бахши аввал дар зинаи докторанти PhD донишгоҳ ҳамчун роҳбари илмии ӯ дар самти ихтироъкорӣ маҳсуб мешавад. Аминҷон низ ғолиби озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат дар соли 2024 мебошад. ин оилаи соҳиб маърифат дар ҷодаи илмомӯзӣ дастгиру роҳнамои ҳамдигаранд. дар самти илм талош меварзем, мехоҳем ки як навовариҳоро эҷод созем. худи ман ҳам соли 2024 дар ин озмун ширкат варзида будам ва бо ихтироъоти худ сазовори ҷои сеюм гашта будам. ва албатта ки ин қадамҳои аввалин нест ва охирин ҳам нест, яъне ки мо нақша дорем ки чунин дар самти илм рафтаем, дар якҷоягӣ боз дигар шогирдҳоро ҳам тарбия кунем ва роҳнамоӣ намоем ба дигар озмунҳо. Назаров Аминҷон ки дар баробари роҳбарам будан, инчунин ҳамсарам мебошанд, дар ин кор хеле кӯмак кардан ва дастгоҳро бо ёрдами он кас сохтем ки ба ин пешравӣ ноил гаштем ва дар оянда ният дорем ки боз ихтироъоти худро нав ба нав созем ва барои кишвару ҷомеаи худ як фоидаи расонида бошем. Фариза Исоева низ ҳоло дар бахши докторанти PhD таҳсил дорад. ин оилаи соҳиб маърифат дар оянда баҳри амалисозии ҳадафу мақсадҳои неки худ аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода мебаранд, то дар роҳи ободии ватан ва пешрафти ҷомеа саҳмгузор бошанд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ идомаи мантиқии сиёсати фарҳангдӯстона ва маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки ба ташаккули ҷаҳонбинӣ, рушди зеҳнӣ ва худшиносии ҷавонон равона шудааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо такя ба амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба баргузор намудани озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, илм-фуруғи маърифат ва фуруғи субҳи донои китоб аст, дар соли 2026 инчунин бо назардошти баланд гардани ҳаҷми мукофотпулиҳо барои ғолибон дар ноҳияи Нуробод корҳои омодагӣ ба марҳилаҳои нав ворид гардиданд. ин озмунҳо ки ҳадафи асосии онҳо таҳкими худшиносии миллӣ, рушди тафаккури миллӣ ва густариши фарҳанги китобхонӣ мебошад, сол ба сол шумораи бештари довталабонро фаро мегирад. дар соли таҳсили ҷорӣ низ таваҷҷӯҳ ба онҳо дар ноҳияи Нуробод ба маротиб афзудааст. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муассисаҳои таълимии ноҳия, семинарҳои омӯзишӣ ва машғулиятҳои иловагӣ ба роҳ монда шуда, омӯзгорон барои ҳар як озмун нақшаи махсуси омодагӣ таҳия намуда бо хонандагони болаёқат корбарӣ менамоянд. дар муассисаҳои таълимӣ маҳфилҳои фаннӣ, озмунҳои дохили мактабӣ ва машғулиятҳои берун аз синфӣ фаъол гардиданд ки ин тадбирҳо барои дарёфт ва рушди истеъдодҳои нав мусоидат менамояд. ин амрҳо таҷассумгари сиёсати хератмандонаи пешвои миллат дар самти илму маориф ва маърифат мебошанд. мақсад аз баргузории ин озмунҳо дар навбати аввал ҷалби васеъи ҷомеа ба фарҳангу китобу дониш, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва муҳимтар аз ҳама рушди иқтидоди зеҳнии насли наврас мебошад. мо омӯзгорон ва кормандони соҳаи маорифнаи Нуробод ин ташаббусҳоро бо рӯҳи илҳомӣ болида ҷонибдорӣ намуда баҳри татбиқи амрҳои сарвари давлат саҳми худро мегузорем.
озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ҳамчун василаи муҳими баланд бардоштани сатҳи маърифат ва фарҳанги китобхонӣ дар ноҳия мавқеи хос касб намудааст. Китобхонаҳо бо иштироки фаъоли хонандагон ва омӯзгорон ба маркази омодагӣ табдил ёфтааст. Тадбирҳои андешидашуда дар ноҳияи Нуробод далели равшани онанд ки сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат дар марҳилаҳо ҳамаҷониба дастгирӣ ёфта омӯзгорон ва хонандагон бо масъулияти баланд барои иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявии соли 2026 омодагӣ мебинанд. бо ҳадафи беҳсозии сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва рушди инфраструктури соҳа корҳои ободонӣ дар ноҳияи шаҳристон вусъат дода мешавад. феълан дар беморхонаву марказҳои саломатии ноҳия мутахассисони ботаҷриба ва сокинон хизмати шабонарӯзӣ менамоянд. гузориш дар ин хусус. давоми 13 охир зери сиёсати иҷтимоию дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустии мамлакат хусусан хизматрасониҳои беморхонаи марказии ноҳияи шаҳристон бо маром рушду нумӯ карда то имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил ва ба стандартҳои муосир мутобиқ гардонида шудааст. феълан табибону ҳамшираҳои тиббии шӯъбаҳои бачагона, эҳё, амрози дарунӣ, таваллуд ва ҷарроҳӣ ба беш аз 50 000 аҳолии ноҳия хизматрасониҳои босифати тиббӣ мерасонанд. шароит ва имкониятҳое ки дар ин марказ муҳайё карда шудааст шаҳодат аз мукаммал будани базаи моддиву техникӣ ва асбобҳои муосири тиббии беморхона медиҳанд. дастгоҳҳои муосири тиббӣ барои ташхисгузорӣ, барои ёрдам, барои кӯмак кардан ба беморони вазнин, хусусан дар шӯъбаи эҳё, дар шӯъбаи ҷарроҳӣ ва шӯъбаи таваллуд. насб кардани дастгоҳи рентгени рақамӣ яке аз дастовардҳо мешавад ки бевосита бо дастгирӣ пешвои муаззими миллат дастрас шудааст, насб карда шудааст ва халқ хидмат кардааст. хурсандиовар аст ки имрӯз дар ихтиёри беморхонаи марказии ноҳияи шаҳристон ҷиҳати саривақт расонидани кӯмаки тиббӣ 6 нақлиёти муосир мавҷуд буда дар ҳолати омодабош қарор доранд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамбастагӣ бо сокинони эҳсонкор ва соҳибкорони ватандӯст ба таъмиру таҷдид аз навсозӣ ва беҳтаргардонии шароити кории беморхонаи марказӣ ва соҳавӣ мунтазам тадбирҳои саривақтӣ роҳандозӣ менамоянд. ҳамин аст ки имрӯзҳо вазъи хизматрасониҳои тиббӣ дар беморхонаи марказӣ ва дигар муассисаҳои тиббии ноҳияи шаҳристон дар заминаи дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат хуб ба роҳ монда шуда муассисаҳои соҳавӣ бо дастгоҳи замонавии тиббӣ ва шароити хуби корӣ таъмин мебошанд. фирдавс умарзода, орзу маъруфзода, ноҳияи шаҳристон, ахбор. дар шаҳри душанбе ба хотири таъмини доимии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пешгирӣ аз танбашавӣ корҳои назоратӣ пурзур карда мешаванд. гузориш дар ин хусус. раёсати бозраси давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон назорат ҷиҳати ҳаракати озод дар роҳу ҷодаҳо ва пешгирӣ аз садамаҳои нохушро пурзур мекунад. вуруди воситаҳои нақлиёти боркаш дар вақти номуайян ба кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ки танбашавӣ ва дигар мушкили роҳу ҷодаҳоро ба миён меоварад аз масъалаҳои муҳим ва ҳалталаб дониста мешавад. ҷиҳати пешгирӣ аз ин вазъ кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии махсус доир намуда омилҳои танбашавии воситаҳои нақлиёт дар хиёбонҳои пойтахтро муайян, ошкор ва бартараф намуданд. ин чорабинӣ дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз моҳи апрели соли 2024 бо мақсади ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёти боркашонии байналмилалӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе воридшаванда пурра аз байн бурдани таваққуфи онҳо дар шафати роҳҳои автомобилгарди кӯчави хиёбонҳо ва коҳиш додани танбашавии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар пойтахт доир карда шуд. раванди амалиёт муайян намуд ки меъёру талаботи ҳаракат дар роҳ аз ҷониби идаи аз иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба хусус ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш пурра сарфи назар мешавад. яъне ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш дар вақту соате ки вуруди онҳо ба ҳудуди шаҳри Душанбе қатъиян манъ аст ба кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ворид шуда ба ҳаракати мунтазами дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ халал ворид мекунанд. тибқи талабот вуруди нақлиёти боркаш ба истиснои нақлиёти ҳомили маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар молҳои ниёзи аввал ба дохили шаҳри Душанбе ва истифодаи онҳо аз кӯчаву хиёбонҳо аз соати 23 шаб то 5 субҳ муайян шудааст.
ҳайати шахсии риёсати бозрасии давлати автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати таъмини рафтуои озод, пешгирӣ аз ҳолатҳои танбашавӣ, садамаҳои нақлиётӣ ва дигар мушкилу монеаҳо дар роҳу ҷодаҳо дар кӯчаҳои марказии шаҳри Душанбе вазъро пурра таҳти назорат доранд. дар сурати муайян ва ошкор сохтани риоя накардани талаботи мавҷуда нисбати ронандагон чораҳои қонунӣ андешида мешавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва истифодаи самараноки он як қатор тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда истодааст. бо ҳамин мақсад кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ бо сокинон суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда ҷиҳати тарғиб ва ташвиқи истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд. гузориш дар ин хусус. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ оид ба риояи меъёрҳои истифодабарии таҷҳизоти барқӣ дар мавсими зимистон, ҳайати кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ноҳияи рӯдакӣ корҳои фаҳмондадиҳиро дар муассисаҳои давлатӣ ва сокинон баргузор намуданд. корҳои фаҳмондадиҳӣ оиди истифода ва сарфакорона истифода бурдаи нерӯи барқ дар марказҳои хизматрасонӣ, муассисаҳои бюджетӣ ва дигар корхонаву ташкилотҳо гузаронида шуда истодааст. ҳамзамон кормандони соҳа ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи огоҳии шаҳрвандон оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, риояи талаботи қонунгузорӣ ва ташаккули фарҳанги сарфакоронаи истифодаи нерӯи барқ варақаҳои иттилоотӣ тақсим намуданд. дар онҳо истифодаи дастгоҳу таҷҳизоти каммасраф ҳамчун роҳи асосии коҳиши истифодаи нерӯи барқ тавсия дода шудааст. истифодабарандагони нерӯи барқро зарур аст аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва таҷҳизоти ғайристандартӣ худдорӣ намуда нерӯи барқро сарфакорона истифода намоянд. طبق معلومات و نقشه پیشبینی شده سال جاری در ناحیه میر سعید علی حمدانی 26000 بیخ نهالان گوناگون شنانیده می شوند. حالا که روند موسمی نهال شنانی جریان دارد، ساکنان نیز در برابر مسئولان ساحه فعالانه اشتراک نموده در آبادی کوچه های مرکز و دهات دوردست ناحیه سهم گذاری می کنند. گزارش در این خصوص. таъмини рушди инфрасохтори деҳот дар ноҳияи мир саид али ҳамадонӣ таваҷҷӯҳ ба ин самт тақвият меёбад. амалисозии тадбирҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ дар ноҳия аз ҷумлаи иқдомоти муҳими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар заминаи иҷрои ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дониста мешавад. вусъати корҳои ободонӣ ва ниҳолшинонӣ дар ҳамбастагӣ бо масъулони бахши ҳифзи муҳити зист ва саҳмгузориҳои сокинону соҳибкорон дар шафати роҳҳои мошингузари таҷдидшудаи ҳудуди деҳаи сомониёни ҷамоати деҳоти ба номи Саидқултурдиев нишони возеҳи муттаҳидӣ ва дарки эҳсоси ватандӯстии сокинон мебошад. тамоми ин ободкориҳо, ҳама ин созандагиҳо аз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарчашма мегиранд. дар ояндаи наздик иқдом гирифтаем ки бо дастгирии кулли мардуми деҳа, соҳибкорони маҳаллӣ як майдончаи варзишии хубу зебо сохта барои насли наврас тақдим кунем ва якчанд кӯчаҳои дигар мондаанд, онҳоро низ мунфарш намоем ва дар канорашон чунин дарахтони ҳамеша сабз шинонем. умуман бо ҳамин тадбирҳо мехоҳем ки ватани худро, деҳаи худро зебову обод бигардонем. соли равон дар ду марҳилаи чунин ҳашари дастаҷамъона сокинон дар кӯчаҳои деҳа наздики 1000 бех ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ шинониданд. нақшаи ниҳолшинонӣ дар мавсими гузашта бо тадбирандешиҳои масъулон барзиёд иҷро шуда баҳри татбиқи саривақтии нақшаи имсола низ чораҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида дар ин самт ташаббусҳои назаррас амалӣ гашта истодаанд. чунин корҳои сабзи хӯрамгардонӣ бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, бахши ҳифзи муҳити зист, соҳибкорон ва сокинони маҳал идома дорад. сокинону соҳибкорон бо дарки эҳсоси баланди ватандӯстӣ баҳри саҳмгузорӣ дар ободониву сарсабзии диёр бо ифтихор tashabbuskoриву роҳнамоиҳои насли калонсолро ҷонибдорӣ намуда дар ин ҳашари дастаҷамъонаи ниҳолшинонӣ фаъолона ширкат варзиданд. ба синни 87 даромадам, 51 сол маълим будам, омӯзгор дар ҳамин деҳаи шомониён. имрӯз ободонӣ ки ман дар ин ҷо мебинам дар ягон давру замон набуд бо сабаби ғамхориҳои
президент Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар инҷа дастаҷамона одамон این کارا را اجرا کرده ایستادم آباد کرده ایستادم باوری دارم که ساکنان این دهه من بعدم این کار دستجمعانه را دوام داده تا روز 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در جاهای دیگر هم آباد میکنند. ما پیرانسالان کوشش میکنیم که جوانان را در روحیه آبادسازی تربیه نماییم. چنین عملهای آبادکاری نشانی فرهنگ زیبایی آفری و طبیعت دوستی ملت کهن بنیاد تاجیک بوده از دوره‌های باستان به نسل‌های امروز میراث مانده است. روند فعالیت مهنتی و سهمگذاری‌های ساکنان حسن ظاهری کوچه و محله‌ها را زینتی بیشتر میبخشد. هدف است که آینده نیز چنین تدبیرها در دیگر دهات و جماعت ناحیه عملی خواهد شد. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. در صحیفه نوبتی همکارانمون شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. بوستانشناسان در قزاقستان تصویرهای نادر و بی‌نظیر را در سنگ‌ها آشکار کردند. این بازیافت‌ها را در اطراف شهر تاریخی کنتاو پیدا نمودند. بوستانشناسان در راه بزرگ ابریشم تحقیقات گذرانیده با استفاده از اسکنر معاصر نوری بیش از 700 تصویر را از 74 موضع ثبت نمودند. تکنولوژی‌های نو امکان دادند که رسم‌های قدیمی به شکل رقمی تبدیل یافتند. برای آموزش منبعد آسان‌تر می‌گردند. در این تصویرها لحظه‌های شکار، عرابه‌ها و سربازان تصویر یافتند. قبلا بسیاری از این نقش‌ها با سبب فرسوده‌شوی سنگ‌ها کم‌نما بودند، اما اصول‌های نوی رقمی رنگ و جزئیات آنها را برقرار نمود. طبق اطلاع عالمانی ساحه رسم‌های سنگی به عصر برنجی تعلق دارند. عالمان بر آن نظرند که رسامان باستانی از مواد طبیعی از جمله مینرال‌ها استفاده برده رنگ‌های گوناگون به دست می‌آوردند. تحقیقات مینرالوژی نشان می‌دهد که بعضی از این رنگ‌ها هنوز از دوره‌های نئولیت ارزی وجود داشتند. اصول نوی رقمی کنونی تصویرها به حفظ میراث فرهنگی مساعدت می‌کند. در جزیره‌های گاوای ولکان کلاو دوباره به عمل آمد. بلندی آن به 15 متر می‌رسد. طبق معلومات خدمات گئولوژی ایالات متحده آمریکا، ولکان می‌تواند دوامی چند هفته باقی ماند. مقامات وضعیت را تحت نظارت دائمی قرار داده به ساکنان و سیاحان مصلحت می‌دهند که به این منطقه‌ها سفربر نشوند. کلاو یکی از ولکان‌های فعالترین جزیره‌های گاوای میباشد. از سال 2024 این جانب آن 39 مرتبه به عمل آمده است. در کوینسلندی استرالیا طوفانی کودزی به عمل آمد که در نتیجه 22,000 نفر ساکنان به برق ماندند. سرعت شمال در یک ساعت تقریبا 113 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. در منطقه باران‌های پای در پای خطری آبخیزی را دوچند زیاد می‌کنند. کارشناسان بر آن نظرند که آب و هوا در هفته‌های آینده بهتر خواهد شد. در رابطه با این مقامات محلی در منطقه وضعیت فوق‌العاده اعلام نمودند. حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته برای رشد ورزش تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در کشور مکتب‌های مخصوص افتتاح گردیده مسابقه‌های گوناگون ورزشی از جمله ولسپیدرانی برگزار کرده می‌شوند. گزارش در این خصوص. در شهر خوجند ولایت سوخت مسابقه اوید به ولسپورانی یا خود ولاترک با شرکت بهترین ورزشکاران خارجی و داخلی دایر شد. در مسابقه که 50 نفر ورزشکاران اشتراک کرده از خود مهارت سنجی نمودند. مورد یادآوری است که میدان ولسپورانی شهر خوجند یا خود ولاترک یکی از بهترین مرکزها در آسیا مرکزی به حساب می‌رود. در پیش ما مسابقه جمهوری در ناحیه دنغره داریم و در پایتخت کشورمان نیز جام فدراسیون ولسپیدرانی برگزار می‌گردد. ورزشکاران ولایت سوخت آمادگی دیده ایستادند در این مسابقه. از بین این ورزشکاران بهترینش را جدا کرده به این دو مسابقه جمهوری سفربر می‌کنیم. مسابقه در مسافه 1000، 2000 و 4000 متر جریان گرفته. ورزشکاران ولایت در این مسافه‌ها ملکه و مهارت خود را نشان داده بهترین‌ها معین شدند. با غالبان و جایزه‌داران مسابقه مدال و افتخارنامه تقدیم گردید. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر سلامت باشید.